Aina peta nui kamnara kirede aite moina kirono kada ai bikain wona Ateker papa me Kumam Raphael Otaya kotomono cholong kese jasa dokena no kuju kotomono district loko kabere maido kosodi memba ni chielu rapoto pedo sa inerain kede TV East kese balas da ebe kapaena kesi Kwape angor kede kilio kanuka nyunda bena peta kere elustre ko jokan konyeke jangulda Kwape TV East koto bere rero ebe eja kat Raphael Otaya ngesbere rai ngai kotomana Apollo ke Raphael Otaya ngesda rai le urita rasa kanya uni ola palo uni o karlo ke lukum te diopeta kwata kanya ona keda kasa kanya anu kanya uni korasi ke uriak latwan jorenemu ogari ne pepeke de lusi arego ide lo mtos keskere kotomono chala loka olel etela oyimai o tem loko katine kotomono soroti district urita keserasi idwe ikanyangon rasi sapi ikanyape kedape sur auni konyape sadiopet kede isap iuni kesda pot kotwa kata abu Raphael Otaya komanya akeberu jen akulo ido kotoma napetanuka Kumam cultural heritage totos daebe akulo nesebet araut toto nakada Kumam ejatara kwes keda idwe ikanyawuni koras isap iwongon keda apesur da iwongon kotomna kironu ka shoman ke Raphael Otaya ngesta bukolot oshom ko somero loka katine primary school ko sodi alosti bike singora ko sodi da ayatain ake shoman kan kadaramun arawne mwalimu kotomono somero loka buwala sa titi salaje kombale kan kadumun a certificate na kadoketa na kayuni kinike ekaulo o karulo kay lukum te jopeta kwata kanyangon keda kasa kanyangon kanyawni tono lukum te jopeta kwata kanyangon keda kasa kanyangon o bolot ashom e diploma kotomna kironi kamara keda shoman e kalona kada ishome ko silo kada ashoman abu kutolot aswam kena kaisiana kin kotomono somero lu egitigita kwa penat amutia primary school ko district loko lira ida ngina kaula bukorao loda isian kini mwalimu kotomna do soroti ko PTC o karulo kay lukum de peta kwata kanyangon keda kasa kanyangon anu kanyape abuda kora polon e somero lokada ko soroti municipal council o karulo kay lukum ni yarke di wongon abuda kiyen kotomna aswam na kapugan karada bukiyen kotomna aswam na kapugan Raphael Otaya ngesta buki tota swam sinache kwa penat member loka public accounts committee ko district loko soroti ko sode member loka board of governors kotomono somero loko katine polone cholong loka SMC ko somero loko pioneer ne pepeke de Rockview primary school kes kere ko jas kotomono district lokada soroti para shangun konye kotomona kironuka aido kadoke tight ko toma kironuka nono o karoloka aponero sekuna nges arauta polone cholong lokada Ateker naka ikari wok akisim o karoloka ilukum niare ke ditomna kan ton kwana era sakanyare olapa lokantare o karu la tubor loka ilukum niare ke da kaisara nuni abuda ko buo ke di ke papa ke che wuni ne da pon ko sekune nges arau papa Kumam wona Ateker kotomna igwo kotomna parit kangin Raphael Otaya ngesta buko duma botin kwatar keda kasa ngona nuongon ko sodi George William egwewu adumuna botina kasa kanyuna nuongon ko sodi Robert Ewango adumunu abotina kasa kany anudio e kalona kada Isiboikino nges kotomno cholanga parna ka moi e raundo kwa Ateker na ka Kumam edar e kekiro elomuni kotomna da apapla na polona na ka pugana nyata gazette tete ke inde perre apugana jenun nges keda adumunon aina peta keda jok shokere no inan kin apugana ngulu sekuno ko Kindos Ateker na chenwe gitigita Michael Onyinge TV East ko Kabirmaido district ko Kabirmaido